Travel Show قدم به قدم. از شهر اسفره خوب سیاحت ما در ولایت سوخ حال ادامه دارد. قرار داریم در یکی از شهرهای زیبا منظر و طبیعی سیاحی ولایت سوخ که در شمال جمهوری تاجیکستان قرار دارد، شهر اسفره. شهر اسفره یکی از شهرهایی است که تاریخی خیلی قدیم داشته. با موضوعات سیاحی و آثار تاریخی گرانبهایش امروز توجه هم سیاحان داخلی و خارجی را جلب نموده است. ворӯх аз маркази маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе дар масофаи 450 километр ҷойгир аст. нахуст аз таърихи ин диёри кӯҳан ва макони дӯстдоштаи тоҷикон мегӯем. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд ки ворӯх дар аҳди қадим як вилояти бузурги тоҷикнишин буда аз навоҳиҳои зиёд ба монанди сурх, ҳушёрӣ ва ғайра иборат будааст. ворӯх яке аз вожаҳои кӯҳани суғдӣ мебошад. далели ин то ҳанӯз истифода гардидани вожаҳои тоҷикии аҳди сомониён нахустин давлати тоҷикон мебошад. таърихи қадим доштани ворӯхро ёдгориҳои таърихӣ ва бозёфтҳои зиёд аз давраи гузаштаи дур дар осорхонаҳои мамлакат бозгӯ мекунад. мардуми сарбаланди меҳани аҷдодии тоҷикон хоса сокинони бо ору номуси деҳоти ворӯх бо ифтихор аз давлату давлатдории тоҷикон дар давраҳои гуногуни таърих ҳифзу густариш додани расму оин ва анъанаҳои қадимаи хешро вазифаи аввалин дараҷаи ҳар як нафари ватандӯсту меҳанпараст медонанд. Travel Show قدم به قدم. имрӯз ворӯх ҳамчун деҳот дар ҳудуди шаҳри исфара шомил ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон аст. баъди ба даст омадани истиқлоли давлатӣ чун дигар шаҳру деҳоти тоҷикистон дар ин гӯшаи дурдасти мамлакат низ пешравиҳои зиёде ба миён омада сатҳи зиндагии мардумаш ба маротиб беҳтару хубтар шуд. хонаву дари замонавии бошандагон, роҳҳои мунфаш, нуқтаҳои савдою хизматрасонии ба талаботи кунунӣ ҷавобгӯ ва боз даҳҳо пешравиҳои дигар ки дар ин гӯшаи зебоманзари диёр дида мешавад, бозгӯи он аст ки сокинони ворӯх дорои сатҳи баланди зиндагӣ мебошанд. шуғли асосии сокинони деҳоти ворӯх кишоварзӣ, хоса кишту парвариши зироат, боғпарварӣ ва чорводорӣ мебошад. дар ин минтақаи кӯҳии ҷумҳурӣ мардум асосан картошка ва сабзавот кишт мекунанд. танҳо майдони картошкаи дар соли равон кишт намудаи сокинони ворӯх 192 гектарро ташкил медиҳад. меваҳои шаҳрбори аз ҳудуди ворӯх ки ҳамасола ҷамъоварӣ мешавад, дар дохил ва хориҷи кишвар талабгори зиёд дорад. заминҳои назди ҳавлигӣ дар деҳот мақсаднок ва самараноку оқилона истифода бурда мешаванд. бо назардошти мавҷуд будани 4000 сар чорвои калону майда дар деҳот, соли равон чорводорон дар масоҳати 85 гектар хӯроки чорво кишт намудаанд. ин ҳам дар заминҳои обӣ ва ҳам лалмӣ. рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва ғайра низ дар деҳоти ворӯх таъмин аст. имрӯз дар ин гӯшаи диёр 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо таҷҳизоти замонавии таълимӣ ва як литсей мавҷуд аст. шумораи умумии хонандагон дар муассисаҳои таълимӣ 5047 нафар. таъмиру таҷдид ва навсозии муассисаҳои таълимии мавҷуда, инчунин сохтмони муассисаҳои нав, синфхонаҳои иловагӣ ва ҷиҳозонидани онҳо бо технологияи муосир ва аёниятҳои таълим дар даврони истиқлоли давлатӣ боиси беҳтар шудани сатҳи дониши хонандагон шуд. ин аст ки муассилини дабистонҳои ворӯх дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи гуногун мавқеи намоёнро ишғол мекунанд.
تشکیل و برگزار گردیدن آزمون‌های جمهوریوی از قبیل آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطنی عزیز من را اهل علم و ادب و فرهنگ و معنویات وارخ عین مدعا می‌دانند و ابراز می‌دانند که چنین آزمون‌ها در بیدار گردیدن حس کتابخوانی و کتاب دوستداری نه تنها جوانان و نورسان حتی کلانسالان زمینه گذاشت. تنها در دوره نقشه چاره‌بینی‌های سازندگی و آبادکاری به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در دهات وارخ یک مؤسسه تعلیمی نو و در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 23 بنای علاوگی ساخته شده چندین انشاءات موجوده ساحه از تعمیر و ترمیم برآورده شد. امروز آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی دهات وارخ با استفاده از امکانات موجوده کوشش دارند خوانندگان را در سطح ضروری تربیت نموده بهر سهم گذاشتن در رشد و پیشرفت دیار هدایت نمایند. تریول شو قدم به قدم. تشکیل مرکزهای سودا در هر یک دهات دسترسی اهالی را به محصولات نیازی اول آسان نمود. مرکزهای فروش محصولات آذوقه‌واری، مصالح ساختمانی و لوازمات روزگار در دهات وارخ زمانوی میباشند. در کشانیدن مال و محصولات ساکنان عموماً مشکل ندارند، زیرا راهها امروز از شهر دوشنبه و خوجند تا اسفره و از آن تا دهات وارخ پرره منفرش می باشند. بغیر از این صاحبکاران محلی راههای بین دهوی را از تعمیر پرره برآورده امروز شرایط سازگار زندگی را به ساکنان فراهم آورده‌اند. در مهلت معین تطبیق شدن نقشه چاره‌بینی‌های آبادانی و سازندگی بهر سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی در روح بلندی و افتخار بیشتر نمودن ساکنان از دولت و دولتداری تاجیکان در زمان کنونی زمینه گذاشت. ساکنان ابراز می‌دارند که محض در زمینه دستگیری و غمخوری‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت صاحبکاران وطندوست این دیار کهن در بلند گردیدن سطح زندگیشان سهم ارزنده گذاشته ایستادند. در انشاءات باقی مانده به استقبال جشن بزرگ و مقدس ملی 30 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارند و مسئولان ابراز می‌دارند که تا ماه سپتامبر سال روان یعنی تا تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی نقشه ترتیب یافته پرره تطبیق می‌گردد. وارخ یک گوشه زیبا منظر و دوست داشتنی دیار آفتابرویه تاجیکستانی رو بر رشد است و هر ذره خاک و آب شیر بر این مصفای آن برای تاجیکان صاحب تمدن و کهن‌تبار عزیز و مقدس است. همینجا؟ همینجا سلامت باشید. همین بیمار مثلا همین بینه که در بر اورانگوی حضرت شاه جایگاه شده است 300 سال شد بودش. چرا بیادم مثل شکل قدیمه از این همین رنگ و بار همین ها باور جایزه بوده انا بوده دیگه چون مثلا توماتو سیستم خلطه‌ای کردیم همین کرده شده از فکر سوتر موندگی من تو حالی شده 300 سال برای 300 سال هم وای نشده است
یعنی معلوم می شود که در همین جماعت چورپان هنر و هنرمندی از همون زمانهای خیلی پیش بوده است. چوبکاری و دیگر هنر و هنرمندی. مگر چی خصوصیت دارد همین رسم‌هایی که در اونجا مثلا در این دیوار کوه؟ اینا هم یک نمود همون یک قدیمه ویشه گرفتگی دیگه. همونجا باید دیگه موگش نیزه با این خود چیز. بله. پایینش بر. وای اکنون خودم از که وای چیزی نشون میشه. شکل نیزه بر این هم یا شاید همون زمان باز لشکرکشی و دیگر وای بود همین چیزا تصویرها در همینجا هستن از زمان قدیم. های انشالله. من حاضر که مثلا من مقبره تماشا کردیم. اینجا من این دری اصلی قدیمشون اما همین دار. و همین در کتی آدم آمده در آمده زیارت کرده باز برامد به همینجا میگرفتن. ما وای داری اومده باید برای مهمان میزان ها و برای ملال نامدن ما وای کش تیریزه بود ما اونجا در کردیم. اگر دری اصلیش من همین دری اصلیش من از بیتم. بعد آمدن اما بیتیه که من اینجا هست برای زیارت کردم با همون دریچه مزه در آمده شدم این دریچه مزه میک شدم باید تعظیم کنم میز در آمدم اینجا دوی فوتو میکردم باید تعظیم کنم به اینجا بر آمده میرفتم اینجا گردش دو پاسه دیوار بود انا اینجا این تشکیتی دو پاسه دیوار بود همین ستونه که اینجا پاسه توسیدگی این طبیعتی دیوار بود اولیشان همین خیلی این انا همین استوزه سکن این مهمش این که این شپان زبری سامونیان رو ساخته شده از زبری سامونیان با وجود آمدگی این از ما بعضا علمات میکنم که گویا که بعض از قبل کردن اینو اوزماشون برای زیارت میبرن که بعد از یک روز دو روز سه روز میبرن که همین شپان باید خودشان فایده شده خود از خود اپو خدا میدونست که این آدماشون شبانه عمده ساخت کردن و اینکه از صرف الله تعالی امر شدیم این بغیر از خدای تعالی این هیچ کس نمیدونه سالی وفات اینو اصلا به معلوم نیست اینو مبادبای اثرهای هشمو گذاشته بود اکنون اینجا همچون اسرارانگیز میموند که همیشه چه خیلی پیدا شده هستند برای مردم امروز اینجا برای شوری نه همین تصویری که اینجا هست همین برای تصویر ها اول لینینگراد که درون بزن من تا حال یوان در اشراق در اصولخونه لینینگراد تا حال مونده باشم من این نوشتجات هایی که در اون سقف است این نوشتجات رو تا حال باید کردم این پیش از حرفای عربی با وجود آمده پیش از حرفای عربی این حرفای شکوفه کوفه میکنه این هم حرفای میخی هم میکنه این حرفا که من شما به پاسپورت ما از روی پاسپورت ما توجه کردن بزنم معلوم بشم اینا با از همین گرد همین و تاریخ همین حضرت نوشته شده بعد از اینا پسر حضرت زبان حمزه ابن زبان Travel Show قدم به قدم. بینندگان گرامی قرار داریم در آثارخانه و قدمجوی امام حسام‌الدین صدر شهید این کس هستند دیرکتوری کلی آثارخانه های شهر اسفره رؤوف عبدالمنان بار دیگر روزتون بخیر باشد دایر به اسرار این آثارخانه‌ای که در اینجا ما قرار داریم به بیننده ما معلومات میدادید و قدمجوی این شخصیت برجسته بیننده بینید. خوش آمدیدتون تشکر. این لحظه ما در موضع زیبا منظری لنگری ماهیان قرار داریم که یکی از موضع‌های زیبای تاریخی محسوب می‌یابد. تا به امروز خوشبختانه به اینجا مهمانان دولت‌های خیلی زیاد، سفیران 40 دولت دنیا و نماینده زیاد از 90 دولت دنیا تشریف آوردند و البته هر یک دیار، هر یک موضع وابسته به خود اسرار خود را دارد. اسرار نهان این موضع از آن عبارت است که در اینجا بیش از همه حوض ماهی‌ها هست و سالهای 80 نسبت همین موضع گفتگوزارهای بسیاری بود در مجله ها و روزنامه ها که
баъзе аз олимо мегуфтанд ки инҷо асосҳои таърихӣ дорад, лекин бо баробари ин баъзе аз мутахассисонучиҳо мегуфтанд ки ин асосҳои таърихӣ надорад. ҳадафи асосии кобишҳои бостоншиносӣ муайян намудани қимати ҳамин таърихи ҳамин мавзеъ буд ва ҳадафи дуюм пайдо кардани марқади ҳокими самарқанд ҳисомаддин умар ибни абдулазизи моза буд ки ҳисомаддин умар абдулазизи моза худ соли 1090 ба дунё омада, соли 1142 дар наздикии самарқанд аз тарафи гурхон кушта шуданд. сабаби рӯй ба ин деҳӣ дурдаст овардани аҳли самарқанду ҳокими самарқанд чӣ буд? пеш аз ҳама ҷавоб ба ин суол он аст ки ана дар гузашта дар ҳамон омадани арабҳо як идда аҳли самарқанд мебиёянд ба ҳамин исфара ва деҳаи самарқандақро ташкил мекунанд ки ин 7 километр дуртар аз ҳамин аз ҷамъияти чорко аст. хулоси калом ки дар ин ҷо кобишҳои бостоншиносӣ сурат мегирифт ва олимон интизор набуданд ки аз ин ҷо пайдевори бинои қадима ба даст мебиёяд. ин бозгӯи он аст ки ин мавзеи лангари моҳиён, ин ҷое ки мо имрӯз қарор дорем, дар гузашта ҳам як ҷои парастиши гузаштагони мо будааст. шояд ки дар замони лекин дар ҳамин ҷо ман як чизе ки бисёр диққат ҷалбкунанда аст, ин ҳамин пайдеворҳое ки дар ин ҷо ҳаст. мана чуноне ки бостоншиносон чӣ мекунанд, ин пайдевор ба асри якуми мелодӣ мансуб аст, ба асри якуми мелодӣ ва бо баъзе далелҳо ин пайдевор ба пештар ҳам ба асри ду ҳам тааллуқ доштанаш чӣ карда мешавад. акнун дар ин ҷо мана марқаде ҳаст. албатта ин марқаде ки дар ин ҷо ҳаст аз ҳамин ҷо пайдо шуд ва ба ин ҷо боз аз нав гӯронда шуд. хулоси калом ки дар ҳамин ҷо мо фалсафаи қадими мардуми ориёӣ тоҷикое дида метавонем. тоҷикон ки ҳамчун як меросхӯрони ориёиҳо ҳастанд, ҳамин чи хонаҳое ки ҳамин баробаркунҷаи каъба ҳаст, ҳамин бисёр ҳам чи аст маъмул ва дар ҳамин ҷо ба назар мерасад. агар эътибор диҳем давраи якум санг ва дуюм санга санге ки саюм маротиба гузошта шудааст ислоҳ мекунад. ин дар бораи рушди илми риёзӣ дар ин ҷо ба мо шаҳодат мекунад. фароз ширкати ватанӣ бо манфиатҳои миллӣ.